ukuphelela konke kukaNkulunkulu kuhleli kuyo indodana. uJesu iyona yonke into bazalwane. uJesu uyona yonke into, uNkulunkulu siqu sakhe. uNkulunkulu bonke kuyo indodana, amagunya wonke anikeziwe indodana. Mawukhetha uJesu ukhethe kahle. Uma ukhetha uJesu ukhethwe kahle. Ukhethwe uyena wonke umuntu, ukhethwe isiqalo nesiphetho sokuphila kwakho. uJesu iyona yonke into, uAlpha noOmega. Kuyona lencwadi kwakhona la abaseKolose chapter 2 uverse 9 wakhona uthi ngokuba kuhlala kuye ngokomzimba konke ukuphelela kukaNkulunkulu. Kuhlala kuye ngokomzimba konke ukuphelela kukaNkulunkulu kukuJesu. Uma uphethe uJesu uphethe yena uNkulunkulu. Uyena imakhoyo, uyena uNkulunkulu wangempela, konke ukuphelela. Ungalingi umgabaze kuthi mhlawumbe indodana ayingeke, mhlawumbe indodana incanyana nobaba, nokonke ukuphelela kukaNkulunkulu kukuJesu. Baze basho njalo abantu efuna ukusidida ukuthi awukwazi ufike ukhulume nendodana ubaba ekhona. Cha, ubaba ukhona kwindodana, ukuphelela konke kukaNkulunkulu kukuye uJesu. uJesu uyi-everything bazalwane. Sikhethe kahle mesikhethe uJesu. Asidingi mazaba keceleni ukuthi mhlawumbe uJesu iyona yonke into. Kulamavesi angeke siwafundile kuthiwa yonke into edaliweyo, yonke into emile iyadalwa nguye, idalelwa yena, idalelwa kuye, imile ngaye. Izithi lento khumbula omunye ethi impilo ephiliwe ingaphileli uJesu, leyo mpilo iyize. Ngoba yonke into enziwayo emhlabeni ingenzela uJesu, konke lokho kuyize. Ngoba yonke into ejabulisa ubaba noma ejabulisa amazulu noma ejabulisa ukuphelela kwaNkulunkulu itholakala kuJesu. Uthini uJohane mebona uJesu? Uthi nangu ilizwi. Uthi waba ngumuntu wahlala phakathi kwethu. Uthi zabona inkazimulo yakhe. Inkazimulo yazele yedwa kuyise, egcwele umusa leqiniso. Uthi lo lizwi lokhu chapter 1 kuJohane kade uthi wayekhona lo lizwi ekuNkulunkulu, enguNkulunkulu. Uthi manje ulizwi uthi waba ngumuntu wahlala phakathi kwethu. Uthi lo nkulunkulu wayekhona ephakadeni owadala umhlaba nezulu, uthi wahlala phakathi kwethu. Uthi zabona inkazimulo yakhe, inkazimulo yazelwe yedwa. uJesu uNkulunkulu kuphelela amazulu ephelele wonke, abona kukuhle ukuthi ukuphelela konke kukaNkulunkulu kuhlale kwindodana. Bazalwane, ngifuna ukuqinisekisa ukuthi mawuphethe uJesu uphethe kuyona yena. Mawuphethe uJesu uphethe konke ukuphelela kwamazulu nomhlaba, awudinge enye into. uJesu uphelela bonke kukaNkulunkulu kukuye. Okwesibili bazalwane, sokuthola lapho verse 20 ukuthi abantu kwahamba bayikhohlwa